جه گرکی لگی به خلقات چهارمینم بورنا شوبدارین مال پراس تعریف ام شوبدارین هجا و دلال داکم خلقات چهارمین جه پرساروجی جوره پیشکش بکن ایرو ام لبازار گرکی لگینه نوا سوکا گرکی لگی ده امی بگیرن شوبدارین هجا کسین گول گرکی لگی برسوا پرسن ماین راست بدن او دیاری کی بگیرن دیاری ما به هفته جوی جگل کانیوار مولبه یا کلوپلین خوارنی یعنی کی گو عربی بیجن مواد غذائیه کسین گو بسر بکن و جوی داره دیاری خو بگیرن شوبدارین هجا برنامه ما بشوپینن تماشا بکن جبکو الناس بکن برسیمه چنه کسین مره بسر بکن جی کینه بله شوبدارین هجا و دلال شوبدارین مال پرامه لناوا سوکا گرکی لگیو کی مگوتم داکتنا ناوا سوکی پرسین خوش گل بکنم وان هنکی جنس و ناس بکن مرحبا تشاوي امي جواني جناس روشاتا باش الحمد انت ناس بكن غزال عمر جندي قديمه بله غزال هن داكتنا سوكي آمدكارين ججنه ججن آمدكارين وجبنا ججنه چاوانا والله باش الحمد لله ريباتشه ام دپرسانش تبکن اگر تبرسواراس دا دیاری بلا سرچاوا پرسای که دبیجه سه زاراوین زمان کردی بیجه یعنی سه لهجات زمان باشه بادینی سورانی کرمانجی و سینس سه تا گوتن بله یادن جی مامکه یعنی بعربی جرد بیجن حزوره تشتکیم حروش تره در باس بین از شتره پرس بکم دبیجه دفرم دناوا عوراده دربم دناوا بخچاده نه دوستم نه خوه ددم رادزیم دناوا چیاده طاوه نه یعنی چتکی مروف حرو تیره در باست به دمارات زی تو چه دبینی خوه نه دیسه شتر دوباره بکم دبیجه دفرم دناوا عوراده دربم دناوا بخچاده نه دوستم نه خوی ددم رادزیم دناوا چیاده تکنگی دناوا عوراده دفری و تناتعبی تشخاص بگری تناتعبی کنگی کی جان طيارة فروكة خونة سباس بوتاجي شوبدارین هجا و دلاله من نوا سوکا گرکی لگی دگرن لبیدری آپا کی بعمر مزن هاي می برس خوجه بکن مرحبا شاوا اهلا وسهلا شاطه چایا باش يا ابو سالم دارم تباش بی يا اهلا وسهلا سام باش ام بر بداویا بهاروجی ودچن بر بججنا رمضان ودچن حاضرتين وجبنا في ججن چاوانه والله الحمد لله باشا ما رمضان چاوا درواس خوش باش والحمد لله خوش بله اپو د پرسه من شته انا اگر تو برسوام بدی از دیاریه که بالمتم تو بخوجی کردی بله نها زمان کردی هناك زاراوای نوی هنا یعنی لهجاتی وی هنا تذكري د زاراوا سه زاراوای نوی مره بجی لهجاتی وی لهجاتی کوچری هنا کردی بگشتی نه این روز آوای نه آشتی غربی کوچری ای کردی گشتی هناك زاراوای نوی هنا میناک زمانك هي امل ور پیدا اخون لباشور زمانك هي تذكري دي انا زان باس نزانم كردي زازيوكي هيا صورة هيا زازاكي صوراني هري هنا اي والله كوتشي هيا يما لغتي ما بعد كوتشي هيا كردي عادية بس ديما ممكن كيدش تبكم تشتاك هيا دبيجا زبستاني بهشته هاوين دوجها زستاني بهشته هاوين دوجها چیه؟ والله ما قالش تفهم نقول يعني زستاني جنتا هاوين جهنمية او تشتيا هاوين شغل هيا وعالم تعبي لا تشتكي دي تشتكى دبيجي افتشت زستاني جبو انسانا جنتا هاوين يجي جهنمية او تشتيا يعني زستاني بهشته هاوینه زستاني خوشه يعني اره زستاني او تشت خوشه بس هاوینه نخوشه اي والله قرم هاي نخش تشتكي دين الجنبات نزيد بو هنا
كيدين تشتكي جهنم جي تشيد بين شيء والله قرميج هي وزستانة مثلا سرما قوي هي وقرما جمع هي قرم هذه نيتة معلومة جو تغير هاي برو تغير الجو جهنم جي تشيد بين جهنم جا أقرب شيء بس يعني قال لك سباس يا لو سان سرچاوا شوفدارين هجا ودلال هر حفتیم خلق خوش زاروکا به پار ناهلن و حفتی جی زاروکا کی جنافچه اگر که لگه می تبلیغ خو بکن پرسن خو جی بکن مرحبا شاوي بسر جافا نافت چیه نابي مع زدين شادي حسين زدين تشكو دري تشجر كي لگه بخوي انا اشجر زيارتي ابا ساما زيارتي ابا ساي كنت قري داي قلت عمري تشقاسه عمري 16 ساله 16 تشي دبستانا كردي تكوني تشميها هفاليوب از پرسه که درباره زمان کردی داشته بکم و حضوره که سه شته بکم اگر تا برسوا من داز دیاریه که بدم تا تیپه کردی چند تیپه؟ تیپه کردی سویک تو حافظ کرنا یا نه؟ محافظ کرنا كابيجا باجا شدا إفجاها إيجا كلامنا أوبا قراص شتا أوفا وخيازة بله برسا من يادي حضوره کی قال لك هسانه بابت داي كاتل مال حضوره كرديش ترد بيجن مدرة دبستان يجمرت بيجن تمام حضوره کی هسانه بيجه خشت مش شو قنج كيرونشت او چيه خشت مش شو قرج كيرونشت قال لك هسانه خشت ملكس قال لك سباس دكم سرچاوا بله شبدارین هجا و دلال هاجنه کی جوان برهم پرسن خوشوی بکن میزه کن که برسوا پرسه من بدیانا مرحبا سرچاوا حمدلله چاوای باسم تناس بکن یسراج گنده سویدیه بله یسرا هنک پرسن من هم شته بکن تو بخو کردی از پرسه که درباره زمان کردی داشته بکم نه زمان ما زمان کردی قلك زاراوين وهنا يعني بعربي جرد بجن لهجات سه زاراوين زمان كرديش مربي سورانی کرمانچی کرمانچکی برسا كيدن هيا برسا من يادن مام كيكا يعني حزورة دبجة سبي درجة نيفروكنا بيبس دكم دنج جيتونا دما تبش تاخو داي وندا دبي تونا او تشتشي احتمالات أبدا تمام سيها إنسانة يانجي نافي إنسانة يانجي أمبيجن آجرة سيا انسان قال لك سباس دكين سپاس بوتشی سرچاوا بله شبدارین هجات نوا سوکا گرکه لگه هم گرا خود دومینن آپا کی دن ور هيا ام هناك بويرجي صحبت آقا بكن مرحبا بوت سرچاوا شاتا چاوایا خودی باشه تناس بكم ناویتا ناوی من جمال کلش جمال تو
خوش گرکی لگی از دورا گرگیره که گنده دورا گرگیره سیگرا روشا ماه روزی بوره چاوا در باس باشه قنجه گرگی قنجه ما آمده کارین و جشن رمضان را چاوا خودی هم حاضریت کنه فیکی آتشتا غراد از بازار و گارا جلگا آتشتا جشن ها و جشن آتشی پیروز یا تجی پیروز بیا و همه پیروز بیسر ام پرسه گشته بکن تو بخوشی کردی بله بله ام پرسه گشته بکن اگر تبرسوا مدام دیاریه که بدن تا نها زمان کردی گلک زارا باین وهنا يعني بعربي جرد بيجن لهجات قال لك لهجات وهنا سي زراوين زمان كردي جمره سورانی کرمانجی زازاکی لورانی تقوتن تشارجي قوتن بلي برسا من عدن مامكك دبيجه تشتك هي زستاني بهشته هاوينه دوجها چيه جارا کی تو کاری شما بله تشتك هي دبيجه زستاني بهشته هاوينه دوجها ايوه زستان خوشه و هاوینه نه قنجه نه باشه يعني بهشته يعني جنته دوجها يعني جنه جنت شو آگره قال لك سباسكم صعبه سچوالو سلام ملي غزاش خو برسويت جي راس بون قالك سباسيات كنجبونات تبليبونات ام دياريه كيف دنتا كرم بك تو دياريه خوش قال كانيوار مول بقري ياكو لدسبيكا باشارير مينا سرچاوا قالك سباسيات كنجبونات تبليبونات خو برسوا راس يا مامكي خونه دخو دماكم مروب خونات دبينه يك شخور نابع اوراد جي تفري ويك نات عبجي خوجي بله راست قالك سپاس بواجی گلک سپاس زدين سباسياتك كنجبر كنت تبلي برنامج مبوي كيف خوش بنقول لك بديت ناتا زارو كي قالك جهاتي سركفت ناتا بيروز برنامج عمد بسركتي دياري كي مش وتجي هيك كلامك بچه مولا كانيوار يا دسبيكا باجار رميلا ودياري تمام قالك سباسكم سرچاوا بله اپو سرکفت ناتا پیروز و برسوی تراس ون مهنه که علی کاریا سلام سرچاوالیا قال لك سباسكم ام دياريا تجي بدنتا كرم بك تو دياريا خوش قال كانيوار موليا تسبيكار ميلا ان شاء الله كان جيب غمينا انا حتى ساعات حفتي باري بك بخير ان شاء الله قال لك ساعات خوش سلام اهلا وسهلا سرچاوا بله سباسياتك كنجبر كنت تبلي برنامج برسوي تجي راس قال لك كيف خوش میگی کیف خوشه و کم سرچوا دياريا تجي ام بدنتا كرم بك تو دياريا خوش قال مولا كانيوار يا تسبيكا باجارير ميلان بقري بي دياريا ساعت و خوش قال لك سباسكم سرچوا اهلا وسهلا سپاسکم ملی شبدارین هجا و دلال ببی آوای جم دیگه جنداوی خلقا چارمین جی برنامه پرساروجی هم خاطر خوش جد خازن جبر کوف خلقا دایی بو جی برنامه پرساروجی کومه جوره پیشکش کر به هفته ما لگرکه لگی خلقا دایی پیشکش کر هیویدارم کو دمه که خوش مره در باز کر به هیویدارم کو همی روزی ودنا بخیر و خوشی دبن جشن رمضان جنها دلو پیروز دکه مجوره بجم دم باش